Dan sem delala in potem sem šla na obalo, ker sem imela live stream tukaj, tako da to je od današnjega dneva, ampak sem rekla, da vam moram kazati to pač morje. Wow, pa še nobenega ni. Sem prispela domov in zdaj gremo v stanovanje in Mika se ponavadi skoraj isto obnaša, pač ko prijem domov in jaz rečem, da bo najprej začela mjakati in se pritoževati, pol bo se raztegnala, en big stretch bo naredila, pol bo začela praskati, ali pa ne, mogoče se bo rolati začela prvo, glede na to, da me dolgo ni bilo. Pol bo začela praskalnik praskati. Ja, mislim, da bo tako. Po kameri sem jo gledala, boga. In to je vedno tako smili, jaz redko kdaj sem toliko cajta od doma in je sama in ni navajena in tudi jaz nisem navajena in mi vedno v tem gledam kamero, kaj dela in itak večina cajta spi, ampak zdaj je pa že na meni 2 uri na robu kavča in skozi gledati proti vratom. So sad. Moja razvajenka mala, gremo. Ja, Mika, pojdi na dno. Kje pa si? Napiši. Ja, Dan. Ja, big stretch. Praska. Kje pa roli-poli? A rolja-polja pa ne bo? Ali bo tudi roli-poli? Ja, kje pa si? Miki moja, O, gešala. Nisi jedla nic. A si bila tako žalostna, da nisi jedla? Ja. Daj no, en roli-poli si pa zaslužimo. Moja ljuba. Se spomnite, enkrat sem to dobila po pošti za stiskanje teh, kako se jim reče, in le kako to naredi. Čistanko. Veš, ko si že pri koncu, da ti stisne vse produkti iz te tube. Oj, žemf, okej. Dobro jutro, jaz sem direkt iz Pojsle šla se lotiti omare, ker zdaj pa že predolgo čaka. V glavnem, tu imam vse zloženo, kar gre v kufer, če bom spravila enega, imam še drugega, kamor lahko dam. Tukaj se pa že zlagajo stvari, ampak itak moram še oni poletni kovček odpreti, tako da pač moram še dodati stvari pol sem. Tu sem sortirala hlače, ene par toplih stvari, ta en trenerka pa en ta pulover sem si pusla za hladne dni, pa tam imam še mogoče 2 pulovra, tak za pač, ne vem, če si zvečerki ali pa kaj. Tu imam fitness stvari, tukaj bojo kratke majice, ene par dolgih rokav si še pustim. Tu imam pidžame, pa take bolj majice, ko jih ne nosim vsak dan, pa so bolj, Mika, no! Puzle je prevrgla, na puzle si skočila, no.
O no, te puzli pa ne bojo nikoli končani, ker sem jih že tokrat mogla popravljati. Ti katastrofa ti. Si nisi kriva ti. Joj, sem kriva, ali ko je vse povsod. Glej, kak sem na rob mize dala. Ti si pa skočila gor, ali? Ja. I did it! Edino, te majčke, ko jih ne moreš tako lepo zložiti, pa so ful take spolzke in čudne, te crop topi. Bom šla kupiti neke organizatorje, take škatle, plastične, in jih bom tja dala, pa bo najboljš, ker če ne se mi samo miksajo polo v omari in mi delajo nered, tako da to bo najlažje. To sicer danes ni bilo v planu, ampak imam ful drugih stvari za delati in se jih izogibam, tako da sem se lotila omare. Vse je za nekaj dobro. Jaz ko odlašam stvari, jih ne odlašam tako, da sedim na kavču, ampak grem delati nekaj drugega. To bi tudi moglo biti narejeno slej ko prej. V redu je, vse imam. Grem pa vlog dokončati. V bistvu pač se ne morem spraviti, ker moram napise dodati, tekst moram dodati, ker je pač ful govorim v angleščini, ker sem s Joshom in si ne razumejo angleško, pa tudi nemško malo. Tako da moram to prevesti oziroma podnapise dodati, pa muziko. To dvoje mi je, ne vem, zakaj mi je tako težko v glavnem. Ampak v eni uri sem lahko konc, ali pa mogoče malo več s podnapisi. Uri pa pol, pa tam ne je glasno, ker so delavci zun. Sem pa nekaj stvari tudi spakirala za domov, ker to, kar pač ne toliko nosim, ampak bi rada imela doma pri mojih, zato ker včasih kaj rabim. Moram pa tudi tam omare zorganizirati, ker imam toliko stvari starih, ko jaz sem ful tak navezan človek, ko se težko znebim starih stvari. Še vzemam zapiske pa zvezke iz šole. Pač ful sem sentimentalna, isto z oblekami, ampak moram, ker čist brez veze so one obleke tam. Tako da eno torbo imam pa za domov. Ja, drugače pa en kufer sem nafilala, ta kovček imam prav za test, za to, da menjam garderobo. Ta vidite, da je crkno, pač ta je že tak star, ne vem, stedija pa moje, crkno mi je ručaj, crknalo mi je to se spomnim, to sem bila še študent, ko sem imela tega, ampak sem ga obdržala, to, ker je še vedno fajn, ko sem se selila, mi je prav prišel pa zdaj za cote, ampak imam pa tu še en kup, tako da bom mogla še en kufer zaštartati in ja. Tega praznega moram pa zdaj dati v klet, ker ga zaenkrat ne rabim. Zdaj pa grem video zrihtati, ok? Urnik za stream sem pa že včeraj naredila, tako da samo objavim še. Dobro jutro, jaz sem včeraj montirala eno sodelovanje do 4 zjutraj, ker sem samo hodila biti konc. Da lahko dan se res čisto posvetim temu, da mirujem, oziroma da si cajt za sebe vzamem. In po nekaj mesecih sem prvič na nek način fraj, mislim še vedno imam YouTube, imam Twitch, ampak tako nimam dodatnih stvari in čutek je dober. Zadnjič, ko mi je Andreja naredila nohte, sem se ful navdušila, sem se že začela dopraskati, ampak to je itak gel, tako da si moram popiliti pa dati v ta aceton, sem si kupila prav nek odstranjevalec, zato se mi zdi, oziroma moram imeti aceton v sebi. Tako da bom zdaj to naredila. Tako moram pa poiskati eno lučko, sem si ful let nazaj kupila, če ste gledali moje vloge, verjetno ste videli, one stare. In moram najti pa, da vidim, če še vedno je ta top base coat pa top coat, če sta še v redu, da ne rabim mnogo kupiti. Ja, tako da gremo zdaj to zrihtati. In seveda danes, ko sem največ spanca rabila, me je Mika 2-krat zbudila in ni mi dala mira, tako da sem mogla ob 9 vstati, torej 5 ur prekinjenega spanca sem imela. Zdaj pa Mikica tam lepo leži, jaz sem pa v miru gledala YouTube. Ne vem, kdaj sem se samo ulegla pa gledala YouTube, ne da delam milijon stvari zraven. In še Miko, ker pač še ni več na kavču pod deko in pol vidim, da je dol padla. Briganjo. Lučke ni tam, kjer sem mislila, da bo, tako da zdaj nimam pojma, kje iskati. Sicer sem že eno omaro pregledala, ampak sem se kar bila ziher, da ni tam. Zdaj pa v garderobi, sem tisto tudi bi se spomnila, ker sem jo že organizirala. Edina možnost bi še bila v kleti mogoče. Pa daj. Ziher sem bila, da je v kopalnici tu na vrhu, pa ni. Ok, mislim, da bom šla v klet, ker sem skoraj ziher, da je tam. In tako moram pa pelati kovček do. Milka, štempilka, najdela sem neke lučke, sicer so na baterije, tako da niso idealne za balkon, ker nimajo pač varovanih baterij. One so mi crknale, ko sem jih imela lani, ne vem kaj s temi balkonskimi lučkami.
Tako je težko najti ene dobre. Solarne ne svetijo, one baterije pa se tudi uničijo. Shranjujemo te škatle v telefonu, tako radi in polje, pač nikoli več ne pogledaš škatle. Vidim moj lučko. Očitno me spomin ne toliko vara. Oh my god. Kam nam sploh tu nad, stari? Oh my god, let's go. Najdla sem zajčka, zdaj pa že malo prepozno. Ali pač moram dati vse te velikonočne stvari na eno mesto, ker so očitno nasrane okoli. Jutri, malo me je sram to pokazati, ampak ne morem drugače. Jutri se lotimo kleti, ker najdla sem tudi to verigo sončnic. Oh my god, to bom definitivno nekam dodala. Vrate bom šela zaprla, čekaj to jelko moram dati ga nazaj. Da se je prevrgla, ali sem jaz. Skaj se je tako krivla. 11 make a wish. Drug kufer sem pozavila prinesti. Se moram itak še smetine, pa bom še enkrat šla v klet. Pred sem bila nadušena, da sem najdla ono za devico. Ček, da pogledam, kaj je sploh not. Sorry, jaz sem danes all over the place, tako bi Đavče rekel zmedena skozi, delam s to stvari hkrati. That's me. Upam, da so laki še dobri, a misliš, da se to pokvari? Še cleanser imam, če sploh še deluje, ne? Adapter. To je pa moja lučka. Jaz nekrat mislim, da odemo kupila cel paket, ker če kupiš vse posamezno, to skratek drago. 30 sekund, 60 sekund. In, imam neke lake in pilice tu. Edino one vatice bi si mogla kupiti, ko nimajo muck. Kaj je to? Step 4, step 2. Base, top, pa pač barva. Cool. Ok, če bo to delovalo, super, ne rabim kupiti. Moje se to ne strdi, ker pač ni isti koncept kot pa lak. To meni zgleda dobro. Lej, probala bom, če ne bom pač ne kupila. Če bo celo še to v redu. Odločila, da Miki okrasim poličko s temi sončnicami. Zato, ker je ona moja sončnica. A ne? Ja? Si moja sončnica, pogleda, kako lepo je. A so pridni delavci? Si pripravljam kosilo, brokoli bom skuhala, riž in piščanca. Bom po moje neko omako uporabila, ko jih imam toliko. Ta svetla omaka bi po moje šla dobro zraven. Tako da bom imela vse pripravljeno. Jaz sem si spilila nohte, razen tega, ker pač je navaden lak, tega si bom spucala. Pa si pripravljam vatice. Bom šla na balkon, da ne osmrdelo tu, da ne umika tega vohala. Glavnem eno vatico dam na pol, da ne uporabim toliko. Tu imamo folije. Odstranjevalec, pa gremo na balkon čakati, da gre to dol.
Krishna me je zinfluencala, da rabim te Crocs čarme. Oh my god, cute. Gamerski, wow. Kak se ne zdaj odloči. Da vidim, če bo dosti toliko. Sem premalo vzela. Ok, malo je nabasano, nisem čisto vsega spravila not, ampak te dve pa lahko greta na obešalnik, ker sta itak malo preč. Nista taki mini majčki. Ok. Moram še najti plat za to nekje. Cool. Čas je za hrano, to je tako dobro. Pa ful je lažje, se mi zdi, če nisi recimo ljubitelj zelenjave, jaz sem. Je ful lažje jest brokoli, ko ga vmešaš ali v riž ali pa v omako. No. Nohti so končani, ni neke posebne barve, ker ta barva je za French, torej če si narediš še French tips, ampak sem si dala pol 2 plasti, to, da je malo bolj prekrivno. Tu lahko vidiš, pač, ker mi ta nohta, ne, pač, ko je plav. Oh my god, ful dlak pa vsega. Ful je bilo težko delati, ker imam pač milijon mačjih dlak in ja. V glavnem, ampak mi je všeč to, da so moji nohti obvarovani, da niso mehki in da so utrjeni. Si pa sigurno kupila neko barvo, da bo malo bolj zanimivo, ampak ja, je kar trajalo, no. Bom videla, koliko cajta bo zdržalo. Verjetno ne toliko Andrejni, ker ona se je res potrudila, jaz pa na sebi se mi zdi, da ne moreš tako natančen biti. Zdaj se moram pa zrihtati za stream, da slikamo in si delam make-up na balkonu, zato da lahko Mika še uživa. Ja? Da bo bolj pridna? Evo, streamanje je končano, ene par rožic sem naslikala, obala žafran, pa ker eni 2, ko sploh ne vem, kaj sta. Zdaj pa je čas za hrano in Netflix, ne morem verjeti, da sem fraj na nek način. Ful je težko se upočasniti. Ampak bom se navadila, bom se prisilila in to je moj moment, da to prakticiram. Dobila sem eno ponudbo, ko je dobra, firma, s katero sem že delala, ampak sem rekla ne, trenutno ne. In mi je težko reči ne, skoraj nikoli ne rečem ne. Sploh s firmami, kjer sem že delala. Pa to bi bilo že ta teden in sem rekla, žal ne, ampak naslednjič se priporočam, če bo spet rabili čez kak mesec ali pa kdaj. Delam nekaj v tej smeri, ne samo razmišljam, da se upočasnim. Prav, gremo zdaj. Z Mikico čilirat. Gremo čilirat, pa. Danes pa na balkonu kuham z čudovitimi zvoki zadnji. Dober dan, jaz sem na Šmarni. Danes sem spala do 11, ker je Mika tako fajn z mano spala, da nisem mogla vstati. In je tako vroče, jaz sem ful slaba, ko je vroče. Pač ne morem lafati, ne morem hoditi, ful mi je vse teže, ful več cajta porabim in sem ful bolj zmatrana. Ampak sem vseeno, tako bolj easy sem si vzela, nisem gledala na timer. Ampak ja, sem se zašvicala, zdaj pa malo bom še šla mogoče na sonce, pol pa do nazaj. Da vidim, če kdo tu. People knew her by her will to make it whatever she put her mind to. Late night hours up the hill, serving coffee to strangers, talking about revenue.
She kept dreaming of a world big enough for everyone, but she knew it must rain before it grows. She kept dreaming of the day butterflies survive the wheel, even though she could knock down and never showed. Dear Lily, where'd you go? Where's your heart at? Why'd you fall back? Lately your afterglow is shining brighter, waking up an amnesiac. I remember her in songs, decades old, but it doesn't matter. Stumble across some memories, try to recall before they all shatter. She kept dreaming of a world big enough for everyone, but she knew it must rain before it grows. She kept dreaming of the day butterflies survive the wheel, even though she could knock down and never showed. Dear Lily, where'd you go? Where's your heart? Strawberries on a summer evening. Baby, you're the end of June. I want your belly and the summer feeling. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high. Danes imam ta kulturni dan, igrala sem ukulele, zdaj bom šla slikat na balkon in sicer z vodenimi barvicami. Še vedno nisem neki ful z vodenimi, ne vadim dost, oziroma ni to moja stvar. In sem se odločila, da bom sledila enemu tutorialu, torej vodiču, zato ker pač ja, jaz se nimam za neko profesionalko pri temu, tako da bom sam temu sledila. Glih sem skicirala tako steno z rastlinami. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. You and I, we got it. We don't need no more. Even in the hard times. Kaj delaš? Ne smeš gledati sosede, ta grda. Pusti sosede, da delajo, kar hoče. Tema je, nadaljujemo jutri. Večerja, ostanki praženega riža. Naredila sem si grško oziroma šopsko solato. Brez paprike. Redaj, skumara, mlada čebula pa feta, sir, kis, olivno olje pa čez malo bučnega, sol, poper. Najbolj solata ever. Zdaj grem pa igrat igrice na couch. Mika pa spi. Super dan je bil danes. Po dolgem cajtu sem delala stvari, ki niso delo. Tak za dušo in ja, to moram večkrat delati. Everybody has their job, 9 to 5, and getting drained. They settle for second best, scared to risk what the future might bring. What the future might bring. I hold my breath, waiting for someone to knock at my door, telling me there is more waiting for me. Whoa.
done before, or maybe I belong somewhere above the water. My lungs are tired, I'm running for a long time. My feet got blisters, but maybe I belong if I love a little harder. If I love all the ways the world puts me to the test, if I embrace every fall, learn to grow and keep myself tall, would it hurt at all? I hold my breath, waiting for someone to knock at my door, telling me there is more waiting for me. Whoa. If I love you harder than I've ever done before, maybe I belong. Medtem ko kruh še vzhaja zadnjič, oziroma predzadnjič, mi jaz potelovadila, ne grem danes ven, ker bo 28 stopinj. Ne še zdaj, ampak zdaj je že 26 in ne grem laufat, ne grem na pohod, ker mi je ful pretežko, ne maram vročine in vstala nisem do zgodaj, spet sem malo zašla v te vode, ko se pozno zbujam, ampak nima veze, tudi to je self-care, ne. Zbrala sem si to 20-minutno telovadbo z utežmi, imela te 3 kilske, imam tudi 5 kilske, če bo treba. Nama bom snemala, ker se ne počutim glih dobro glede sebe, trenutno gremo menstruacijo in sem ful napihnjena, bom videla. Da se mi sploh doma telovaditi je meni tek težko, ampak se bom že navadila, ne? Now what and duty 길을 걸어 가 닿든 말 듯한 손끝 사이로 네 맘이 내게 온 건 어쩔 수 없지만 What can I do? 배지를 돌려놓고 펜만 손에 쥐고 있어 I'm sick and tired 시작해 세상이고 있어 Tell me what you wanna do 누군가 앞을 알려줘 What can I do? Oh no, beautiful nightmare 또 끌리고 있어 Beautiful nightmare I don't wanna lose myself again 이게 사랑인 걸까 난 널 바라보고 돌아보고 시작의 끝을 보고 But don't wanna let you go This broken Moram si ta noht popraviti, z drugimi kar držijo. Mi je odkrušil že kar hiter, ampak si ga še nisem popravila. Razmišljam, da bom šla zdaj na balkon malo na sonce, Mika spi tam pod kotrom. Dokler da kruh vzhaja, mogoče malo slikam ali pa berem knjigo, bom videla, no, oboje mogoče. Somewhere above the water, my lungs are tired. I'm running for a long time. My feet got blisters, but maybe I belong if I love a little harder. A little harder. If I love a little harder. Spet imam cel sistem, voda spod, ta plošča, ignorirajte jo in zgor pokrovček, Pora Dutch oven, da bom to slajdnila na mojo desko. In ja, upajmo, da se dvigne tuhek. 15 minut na max, pol pa nižje pa še 30 minut. Lep je, sam ni toliko shodov, ko bi hotela. Mogoče, ker je ržena moka, ne vem.
Dobro. You and I can weather any storm. Before I sleep, hear the crickets, see the moon. Side by side and through. No limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. You and I, we got it. We don't need no more. Even in the hard times, you and I can weather any storm. You and I, we got it. We don't need no more. Missing someone.